ассалому алайкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали Ибрагимов. Инак мо қарор дорем дар мошинбозори шаҳри Душанбе ки нархҳои мошинҳоро ба шумо дӯстон муайян кунем. Дӯстони азиз, дар навори мо лайк монед ва ба дӯстонатон бо тариқи Viber, имо, WhatsApp навори моро равон кунед. Касони бори аввалан обуна шуда зангулачаро пахш кунед. Марҳамат, видеоролики навбатиро тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. Хеҷбек бародаро 95 сол, газу бензин, сӯзишворӣ 1.6 мотор. 6 моҳ ҳуҷҷатҳои мошин мондаги аст. Тонировкашам ҳамаш. $331,000 пробег. Кондиционер надора, коробка механик. چند دقیقه 25,000 جوی میشیدگیش. نمره تلفن 558 00 05 00. 25,000 تومان. دیدم برادران 97 سال، 1.6 موتور، گاز و بنزین، سوزشوری. حجتاش یه ماه دیگه موندگی. لوک دوره برادران. کانسانر نداره. 153,000 پرویک. نقش چاشی 36,000 با معامله میشه ها. نمره چنده؟ 934 32 53 03. یا مو داکمنت داره. یا مو داکمنت دیگه داشته. پسانیش خوبه برده. хеҷбек 97 сол бародаро 1.6 мотор, газ бензин, сӯзишворӣ, газ заводскоя, 1 сола ҳуҷҷат. کجنی چخور 232,000 پروبک. کانسانر دوره، коробка механик. نقش چند دقیقه 32,000 با معامله میشه. نمره چنده؟ دستی 93 714 96 96. Opel хеҷбек бародаро 97 сол, газ бензин, сӯзишворӣ, газ простоя. ҳуҷҷатҳо 8 моҳи дига мондаги. даро ҳамаш ручное. 323,000 пробег. кондиционер дора, коробка механик. салонш нақш чанд дака 27,000 сомония. номеру тагаб зад 907 CC 58 CC 58.
Хеҷбек бародару 96 сол 1.6 простой мотор, газу бензин, сӯзишворӣ, газиш простой. Ҳуҷҷати шархай дигар ка? Авчот снимат карга, 3-4 мо дошта. $319,000 пробег, кондиционер дорад, коробка механик. Салониш тоза бародару тоза. Нарх чанд шид акаҷон? 27,000 бо муомила мешавад. 27,000 бо муомила мекард. муомили хуб мекарда якам барои ғарибора. номеро тагав зака 905 05 01 04. Opel Hatchback бародаро 97 сол, сӯзишвориш бензини холӣ, 1.6 простой мотор. ҳуҷҷатош налог доштай тамом. электропакет 24,000 пробег, кондиционер дорад, фреониш мезани кор мекунад, коробка механик. салониш тоза аст. чанд қа мегӯяд ка нархша? ҷӯшки ча? 29,000 мешидагиш. номерои телефон 907 10 77 04. Хастаниш хуб бародаро.